Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Na kisau Ngut kiba Shah Pynïap Dusmon hasnong Umpleng East Gentle Hills District. Lai Ngut la itho ya kakerteng jongki hakaba Ngut kide na Nepal kadba uweipat uday utrai shnong na po ka district. Kini ki Lai Ngut kibla tip kerteng kide uravi rai arphlais nam karta ubade na kashnong Ilam Hamechi Pradesh Nepal urajesh rai arphundus nam karta na kashnong Dharan Sunsari kabah Koshi Anchal Nepal but uweipat unazar kandai laifulais nam karta ubade na kashnong Dkia East po shnong East Gentle Hills. Laban pun kenmau bahaka hendu tarik naitung araja arpasau saungut kibreo kibala Shah Pynïap Dusmon dakba Shah te elang haju yaki kiti kicat bat Shah mat daki kenjawat na khle bat rendang bat yaki daki breo lalap daki pat ba halendat kayo Umpleng ki he pulit haringkat ke kenhun CSU Mobile Forensic Crime Scene Unit bat magistrate kilawan poi marmar syakani kecaka ban bishar benya ya kejinglong jingman bat ban lu meki sakhi satar namar kejing syarkhei karukom Shah Pynïap katanat pulit kalathau ke kenhun tokit bakerpang ke special investigation team banyarap lem hakba penlong ya kejing tokit halor kate kejingja haduk menta ki pulit kimpat syem lalap ksai ne yokem yano ru halor kani kejingja Shah Pynïap ya kita ki saungut